Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ki noi kai school ki bela pendap ya ka examen Meghalaya Teachers Eligibility Test. Kila penpau ya ka jing sokhya lor ka jing bompat penmi jokat nat puli puthi ka sarkar jilla ya ka advertisement nak benta ki pos haki government lower primary school bat haki upper primary school. Ki ne ki no hikai ki bela pendap ya ka examen MTET. Kila mi syakmat ban kerpat ka sarkar bahkan penmi no kham koloi ya ka advertisement haki pos da ka babut renti kat kom ki kendon jong ka NCTE. Hak jing keren bagi lapat hai kubor hak kat santrik urisa arajar arfuar. Kini kino hikai kila penpauru babun nak kila pendap ya ke eksamen MTET kidai ki belajan kod kertawat kam bat kan long ru ka jing do nong ya ki bat ka jing pendap ya kini eksamen kan shulong le noi. Shushu kila penpauru ya ki jing ki bagi skol ki ya kendo na ka jing bom don kino hikai ha ki skol kanwan ra ya ka jing do nong ka bakrau ya ki kena skol ki badai ban yo ya ka jing hikai kum bagi dai ban yo. Kini kino hikai ki berpelong ya kajing ya kendo lang na ki district of Fair kila ong bakin om syong klikti satya bat kin yai bot dien bandawai la kajong kahok. Nak benta ban kerpat ek sokar ban penkloi ban rekrut no yangi. Namar kumba kepau haka exam ba dep hosnya mala kendai. Ki pelong ya ka exam hosnya mala kendai ban ki pelong ya ka interview hosnya malar arpel. Te namar ba yang iru la pentu exam yang hosnya malar boy bat lade ban tungkam no yangi how ni hosnya malar hajar arpuar. Bat sakawiru ki don nak deng jongi ki para no hikai ki bala pendep ya ke MTET ki ba karta jongki kalajan kut ya karta tungkam. Te nak lang jongi kerpat ba kasokar kan penkloi kan bala. Bat sakawiru ba kasokar kan but arenti ya ki NCT noms haba tung ya ki no hikai nak dari school per. Bat ki don ruki school hadu pentam ne ki babun kim don ni ki no hikai haki school kalong ka jintong nak benta jong ki school ki per.